start jumping and kindly die. Oh, your daddy's a ring, and your mighty good looking. So hush, little baby, don't you cry. Spada u Starogorje, dakle preko 20 milijuna godina stare stijene do Srednjeg Peloponeskog more, sve te slavonske planine zapravo su bile otoci, zato nije neobično naći još nekakve okamine riba, morskih pasa, kitova, školjkica, pužića i tako dalje. Te neke planine Moslavačkog mora, Papuk, gdje se nalazi jedini geopark u Hrvatskoj, Papirnatih gora, dosta su popularne među planinarima u Londonu i Drobnoj Hrvatskoj. Njih se također pružaju lijepi vidici, jer to je taj prekrasan doživljaj bogatstva šuma. A jeste vi svi ostali čuli za povijest? Da. Što bi bila ta povijest? Dobro, da. I onda je to bilo negdje zapisano ili ne? Je, bilo je zapisano. Povijest vam počinje kad počinje i prvo pismo. Kako su se ljudi sporazumijevali prije nego što su naučili pisati? Su vikali, uoj! Što su radili? Kako su se dovikivali? I dogovarali? A što ste vi znali, prije nego što ste naučili slova, što ste vi znali pročitati, a bez čitanja? Recimo, kada ste vidjeli sliku ždrala. Jeste li znali da je to ždrala ili ste morali baš pročitati slovima? Tako, zašto? Dobro, isto koji roda, ali ste po slici znali što to predstavlja. Zato što nam slika govori puno više nego li kad pišemo sve riječi.
Ovako? Da, malo jače. Da. Ali ta tehnika. Da onda prezentiraš jer uglavnom Iračani ne znaju za tu toplu vodu i tu kavu, a to je jako efektno. Super. A nije dobar gore. Na kraju kad pletete, onda imate jedan kraj uže, drugi kraj širi. I onda kad pletete dalje, nastavci se lijepe. Tako da vam jedan ulazi u drugi. Taj širi onda na taj... Dobro. Za publiku nepustite bliže da vam dođem. Dobar dan. Evo, na primjer, ovo je kampanji, ovo je... Da publika ne dođe bliže. Aha, razumijem. Jedan u drugi. Jedan u drugi, da. Moram pasati jedan u drugi. Onda su tako trame, Nemojte mi tako mučni. Dobar dan. Da mi rekao kati su kod mene u bunkeru. Dobro, u 11 smo išli kod Lidije. Ideja je Da ne i se poteramo sve vamo. Evo, ako hoćete da ispane bijeli, vrh. Ovako malo. Bijeli štapić, Bijeli štapić, čisto bijeli. Mora biti samo prema bijelom ruku. Da bude bijelo. Ja ću ovako da. Ovako kad je ruk gore. Evo, mora biti ovo tanki. Znate koliko su oni košara napravili? A jedno 150, ako ne više. Da naučim se interneta i ne mogu tako. Čega, Katarina? Pa gumi. Aha, a ja sve dođem do negdje 5, 6 i onda više ne ide. I zablesiram se skroz. Zašto ti 5? A ja znam Šta smo radili? I tak ide isto, da. Opa! To je sad dalje, ajmo tebe! Bravo! Ajmo, onda se sjećam tebi slično. 1, 2, 4, 7. A u jednima je išlo 7. I onda padneš u nesreću kako se napisalo. Da. A ona još uvijek... Malo nećemo puštati ovo, da. Ajde, ja ću ovako. Na tako neka. Olimpijade, slatke čokolade. Aha. Okej, idemo. Ajmo.
bravo, bravo. Može, bravo. Lako. Samo lako. Oj, Lenice. Olimpijade, slatke čokolade. Latam. Dale, od gradu dale. Ajde, ne rušite. Princi veze princezu. To není možné. To není možné. Latam se, to pravda, bravo. Inak, ti radi nebo latam. Tato, to je ona. Pusu. Tato, tohle jsou moje kamarády. Pusu. To se nepustí. To se zdali hlasí. Tato, co pak? Vyhrál jsem. Co? Vyhrál jsem. Vyhrál jsem, no. Ta koruna je tvoje. Ja sam predsjednik Fotofilm kluba Daruvar i želim vam dobrodošlicu u našu radionicu digitalne fotografije. Danas ćete vidjeti i naučiti o fotoaparatima koje upotrebljavaju profesionalni fotografi i vidjet ćete razliku između fotografiranja sa običnim, kompaktnim fotoaparatima s kojim ste vjerojatno se svi susreli do sad i profesionalnim takozvanim DSLR fotoaparatima.